Dobrý, je tam taký tanier, ono sa to volá Zvezda, alebo potom je ešte jeden a neviem. No, tak tanier ako Zvezda, to je pre dve osoby, ale aj traja sa pohode nájsť. A tam je všelijaká si 4 druhy mesa, potom zemiaky tam boli a zelenina. My sa poznali. Dobre. Male, Ligol, Varna, Gorica, Štenjak, Šonica, Rio Mare, Golden Adriatic i Trialpik. S materijalom nas zalagajo Galasport iz Češke, Sandiline, Kiko, Alpine, Shot, Quicksilver, Ljubljana, ABP Nutrition Shop, Arctur Universe, Altena, pa nam posoja, Pekne. Skoro mala pajdu na 6, lebo sa tak vyklonila, ale dali jej ťuk. To som videla, ja. Ester Kaliska s 50,6 gradi, trenutno brez možnosti boljših rezultatov v velikem finalu. Še vedno pa vodi Maja Piterič.